Ingon nila, patulugon daw ang kwarta, madubli na pagka-ugma. We'll try daw eh. Kalibo. Patulugon eh. Woohoo! Ay, kumusta na itong kwarta na ko, no? Ay, tagditubo to. Ako ba itong ipatulog? Natawon ako. Kwarta! 1,000 ra kagabi, karon pila na ka. What? What? 1,000? Dami! Totoo pala yun, ha? Kaget itu banyak kaget. Kaget langsung kejemur. Langoy na lang, kuya. Ah, tapos tali, anda yung tali. Yan. Yung tali ng malaki, para buhatin nyo. Oh, tara. Always your number one. SM radio station. Wow.